رادیو سیاحت اشنایی با موضوعهای سیاحی، شهرهای قدیمی، کوشک و قلعه‌ها. رادیو سیاحت سفر به خاطر آموزش، ورزش، فراغت و طبابت. برنامه رادیو سیاحت از رادیوی تاجیکستان. درود شنونده عزیز، برنامه نوبتی رادیو سیاحت را تقدیمتان می‌داریم. سیاحی یکی از فعالیت‌های سودمند و شوق‌آور بوده برای پیشرفت ساحه‌های گوناگون نیز تاثیر می‌رساند. به این خاطر در کشور ما به این ساحه از طرف حکومت و دولت توجه زیاد ظاهر کرده می‌شود. 26 دکبر سال 2019 در پیام نوبتیشان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای رشد و انکشاف ساحه پیشنهادهای سودمند کردند. از جمله تاکید کردند که رشد ساحه سیاحی سمت افضلیت‌ناک سیاست دولتی ما به حساب رفته. جهتی باز هم ترقی دادن آن از جانب حکومت مملکت وابسته به پرداخت انداز و باج‌های گمرکی یک قطار امتیازها پیش بینی گردیدند. علاوه در ظرف سال یکم اعلان گردیدن سال رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی در دهات مملکت یک قطار پیشروی‌ها به نظر رسیده. رشد سیاحی و آموزش هنرهای مردمی ادامه یافته ایستاده است. آموزگار دانشگاه ملی تاجیکستان دانیار سنگینوف راجع به نقطه‌های پیام چنین ابراز نظر نمود. یکی از ساحه‌هایی که در پیام امسالی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان توجه خاصه به آن داده شد، پیوسته ساحه سیاحی میباشد و خود پیشوای ملت پیام کردند که رشد ساحه سیاحی سمت افضلیت‌ناک سیاست دولتی ما به حساب رفته. جهتی باز هم ترقی دادن آن از جانب حکومت مملکت وابسته به پرداخت انداز و باج‌های گمرکی یک قطار امتیازات پیش بینی گردیده است. چنانکه که شنوندگان می‌دانند در کدکس انداز جمهوری تاجیکستان، کدکس گمرک جمهوری تاجیکستان برای واردات تجهیزات برای پیشبرد فعالیت سیاحی و همچنین شرکت‌های سیاحی پیشبرد فعالیت با شرکت‌های سیاحی امتیاز از انداز پیش بینی شده بود. اینچنین پیشتر برای شرکت‌هایی که پیوسته به فعالیت سیاحی مشغول می‌شدند 5 سال سپردن انداز از فایده آنها آزاد گردیدند. در برابر اول این از نتیجه گیری از اعلان شدن سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی پیشوای ملت در پیام خود تاکید نمودند که علاوه در ظرف یکم سال اعلان گردیدن سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی در دهات مملکت یک قطار پیشروی‌ها به نظر رسیده، رشد سیاحی و آموزش هنرهای مردمی ادامه یافته ایستاده‌اند. در این زمینه گفتار پیشوای ملت باید تاکید نمود که واقعا امروز هنگام نظر کردن از شهر و ناحیه‌ها، دهه‌ها ما و شما با آن شاهد آن هستیم که واقعا مردم کشور برای رشد انفراستراکچور سیاحی خودی هر یک ساکنی محل و در مجموع مقامات محلی حاکمیت دولتی و در سطح جمهوری باشد حکومت کشور چاره‌های سودمند اندیشیده ایستاده است و روز تا روز انفراستراکچور سیاحی رو به بهبودی می‌یافته است. در برابر این پیشوای ملت تاکید نمودند که با وجود این ما باید سرعت آبادانی و بنیادکاری‌ها را باز هم وسعت بخشیم، مشکلات جای داشته را برطرف سازیم و برای رشد دهات سیاحی و تقویت آموزش هنرهای مردمی تدبیرهای گی رو اندازی نماییم. و واقعا امروز در شهر و ناحیه ها ما دیده ایستادیم که مهمانخانه ها، هاستل ها زیاد شده ایستادن، از جمله بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی گشاده شدن آشخانه ها، نقطه های فروش سوزشواری، نقطه های خدمت رسانی نقلیاتی، اینچنین در بعضی از ناحیه ها تأسیس یافتن شرکت های سیاحی برای پیشبرد فعالیت سیاحی اقدام های خوب و نجیب برای رشد ساحه سیاحی اعتراف کرده می شوند. در پیام اینچنین پیشوای ملت تاکید نمودند که تا امروز در کشور زیاده از 200 شرکت سیاحی فعالیت داشته، 15 لایحه انفراستراکچور سیاحی از امتیازهای پیش بینی نموده برخوردار گردیدند. یعنی امروز ما با دلپوری گفته میتوانیم که در هر یک شهر و ناحیه علاقه شرکت‌های سیاحی تأسیس داده شده ایستادند. از جمله در ناحیه ورزاب در سال سپری شده 2 شرکت سیاحی از قید گذشتند و 2 شرکت سیاحی در عرفه به خریدگیری قرار دارند. یعنی شهادت اون است که واقعا 200 شرکتی که امروز در کشور فعالیت می‌نمایند آنها فراگیر همه شهر و ناحیه‌ها میباشند و برای رشد ساحه سیاحی در کشور از جمله در محل‌ها نیز آنها مساعدت می‌نمایند. برنامه رادیو سیاحت از رادیوی تاجیکستان.
бояд тазаккур дод ки сол то сол шумораи сайёҳоне ки хоҳони дидан имкониятҳои сайёҳии кишвари моро доранд афзуда дар доираи як соли эълон гардидани солҳои рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ теъдоди сайёҳони ташрифоварда беш аз 1 миллионро ташкил медиҳанд. яке аз масъалаҳое ки дар рушди соҳа монеа мешавад ин норасоии кадрҳои болаёқат дар самти роҳбаладӣ, тарҷумонӣ ва омӯзишу муаррифии мавзеъҳои сайёҳӣ аст. масъулини соҳа бар ин назаранд ки бо дар заминаи донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат таъсис додани донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат ин масъала дар солҳои наздик ҳалли худро ба пуррагӣ хоҳад ёфт. инчунин дар баромади худ пешвои миллат баён сохтанд ки дар 9 моҳи соли ҷорӣ беш аз 1 миллион нафар сайёҳон аз мавзеъҳои нодири кишвари мо дидан карданд ки нисбат ба соли гузашта 20% зиёд мебошад ва воқеан ҳам ҳамин аст, чунки дар сатҳи байналмилал имрӯз мутахассисони созмони умумиҷаҳонии сайёҳӣ андешаи онро доранд ки тоҷикистон метавонад дар як сол беш аз 1 миллион сайёҳони хориҷиро қабул намояд ва ба онҳо хизматрасонии сатҳи байналмилалро расонад. ва дар давоми як соли эълон шудани рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аллакай мо мебинем ки ба ҳамун нишондиҳандае ки мутахассисони сатҳи байналмилал пешгӯӣ намуда буданд мо расидем ва аз он гузашта истодаем. инчунин пешвои миллат баён карданд ки зарур аст дар соли 2020 ва солҳои минбаъда шароити инфраструктураи сайёҳӣ дар ҳама мавзеъҳои сайёҳӣ беҳтар карда сатҳу сифати хизматрасонӣ боз ҳам баландтар бардошта шавад. бо мақсади рақобатпазир гардондани соҳа дар бозори ҷаҳонии сайёҳӣ моро зарур аст ки мутахассисони забондон, донандаи фарҳангу таърих ва технологияи муосирро омода кунем. кормандони ширкатҳои сайёҳӣ, роҳбалад, тарҷумон ва дигар мутахассисони соҳаро мутобиқ ба талаботи бозори сайёҳӣ ба воя расонем. чуноне ки шумо аз гуфторҳои пешинаи мо низ бархурдор ҳастед, мо ин масъалаҳоро дар мақолаҳои худ, дар суханрониҳои худ бештар баён мекардем ва хушбахтона имрӯз дар паёми пешвои миллат низ он садо дод ва яке аз пешниҳодҳои пешвои миллат он низ буд ки дар заминаи донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат таъсис дода шавад. яъне бо беҳтар кардани шароити таҳсил дар донишкада, муҳайё намудани ихтисосҳои алоҳида ва омода намудани мутахассисон боиси он мегардад ки ин камбудие ки имрӯз баъзан ҳангоми хизматрасонӣ аз ҷониби мутахассисон ё ин ки ширкатҳо ба чашм мерасад, онҳо бартараф карда мешаванд ва дуруст аст ки имрӯз пешвои миллат пешниҳод менамоянд ки воқеан имрӯз мо дар сатҳи байналмилал бояд кормандони ширкатҳои сайёҳӣ, роҳбалад, тарҷумон ва дигар мутахассисонро ки ба талаботи бозори меҳнат, бозори сайёҳӣ ҷавобгоянд бояд ба воя расонем. барномаи радио саёҳат аз радиои Тоҷикистон. нақши ширкатҳои сайёҳӣ дар ҷалби таваҷҷӯҳи сайёҳон ба минтақаҳои зебову дилнишин, имкониятҳои сайёҳӣ, урфу одат ва анъанаҳои миллӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бояд аввалин дараҷа бошад. бино ба назари коршиносон, фаъолияти ширкатҳои сайёҳӣ бояд дар самти тарғибу ташвиқи имкониятҳои сайёҳии кишвар бо забонҳои гуногун дар сатҳи баланд ба роҳ монда шавад. имрӯз барои боз ҳам рушд бахшидан ба соҳаи сайёҳӣ зарур аст ки ҳар як ширкате ки фаъолият мекунад, аз ҷумла он 200 ширкате ки дар кишвари мо фаъолият доранд, онҳо бояд ки на танҳо бо забони тоҷикӣ, русӣ, англисӣ, балки бо забонҳои дигар сомонаҳои худро бояд созмон диҳанд ва ҳар он нафаре ки мехоҳад аз ҷумҳурии Тоҷикистон дидан кунад, тавассути ворид гардидан ба ин сомона бо забони худ онро омӯзад ва тавонад ки аз дастовардҳо бархурдор шавад. масъалаи дигар он аст ки замоне расидааст ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон қонунгузорӣ низ дар сатҳи дахтор ба роҳ монда шавад. он мухолифатҳое ки имрӯз дар қонунҳои амалкунандаи соҳаи сайёҳӣ ҷой доранд, онҳо низ бартараф гарданд ва андеша дорем ки қабул шудани кодекси сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон боиси рушд намудани қонунгузории сайёҳӣ низ хоҳад шуд. ва дигар масъалае ки имрӯз кумитаи рушди сайёҳиро зарур аст ба он аҳамияти ҷиддият, ин бевосита ба мутахассисон, яъне кормандони соҳаҳои ширкатҳои сайёҳӣ ташкил намудани курсҳои бозомӯзии кӯтоҳмуддат мебошад. аз ҷумла омӯзиши забонҳои хориҷӣ, омӯзиши тартиби меҳмоннавозӣ, инчунин муошироту муомилот бо шаҳрвандони давлатҳои алоҳида таъсис диҳанд ва ҳангоми омӯзиш аз ҷониби кормандони ширкатҳои сайёҳӣ ба онҳо сертификат дода шавад ки онҳо ҳамин курси омӯзишро гузаштанд. ва дар якҷоягӣ бо ба роҳ мондани ҳамин гуна амалҳо мо метавонем ба рушди соҳаи сайёҳӣ боз ҳам рушду равнақи бештар бахшем. барномаи радио саёҳат аз радиои Тоҷикистон.
бо эълон гардидани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар давоми як сол аллакай натиҷагириҳо назаррас буда ҷалби сайёҳон ба мавзеъҳои сайёҳӣ зиёд шудааст. дар минтақаҳои гуногуни кишвар барои буду боши сайёҳон меҳмонхонаҳо ва дигар нишодҳои муҳим сохта сатҳи хизматрасониҳо низ баланд гардиданд. ҳамчунин навъҳои гуногуни ҳунарҳои мардумӣ ки замоне ба гӯшаи фаромӯшӣ рафта буд аз нав эҳё шуда сафи ҳунармандону ҳунардӯстон аз ҳисоби ҷавонон низ зиёд шудааст. ман андеша дорам ки бо эълон шудани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ кишвари мо аз ҳама ҷиҳат бурд кард. пеш аз ҳама ба деҳот аҳамияти ҷиддӣ дода шуд. дар деҳот имрӯзҳо мебинем ки инфрасохтори хубе сохта шуда истода, аз ҷумла дар ҳар як деҳа ҳамом, кошонаи ҳусн, сартарошхона, мағоза, нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ, нуқтаҳои хизматрасонии хӯроки умумӣ, меҳмонхона, хостелҳо таъсис дода шуда истодаанд ва ин боис гардид ки бо зиёд шудани инфрасохтори сайёҳӣ, беҳтар гардидани хизматрасонии сайёҳӣ, таваҷҷӯҳи сайёҳон ба кишвари мо бозам бештар шавад. чунки пештар агар дар деҳае сайёҳ наметавонист ки аз хӯроки умум истифода барад ё ин ки дар он ҷо бо ҷои хоб таъмин гардад, имрӯз аллакай бо эълон шудани солҳои рушди деҳот ҳамин натиҷаҳои ниҳоӣ ки мо мехостем ба он расем, бунёди инфрасохтори зарурӣ ба он ноил шудем. дуюм он ки воқеан чуноне ки пешвои миллат дар баромади худ таъкид карданд, худи аҳолии деҳот низ ба қабули сайёҳон омода шуданд. мувофиқ қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сайёҳии дохилӣ имрӯз ҳар як нафар шаҳрванд метавонад ки дар хонаи худ меҳмонхонаи алоҳида барои қабули сайёҳон таъсис диҳад. ин меҳмонхона дорои бояд 3 хизматрасонӣ бо хӯрок, ҷойи хоб ва ташноб дошта бошад ва мебинем ки имрӯз шаҳрвандоне ки имкониятшон хуб аст мехоҳанд боз аз фаъолияти сайёҳӣ даромаде ба даст биёранд, онҳо хонаи алоҳида бо таъминоти чунин хизматрасониҳо сохта истоданд ва сайёҳонро қабул менамоянд. ва ҳамин гуна таҷрибаро дар ноҳияи Мурғоб мо чанд сол пештар дида будем ки шаҳрвандон дар баробари ҷойи кори асосӣ ба ҳамин фаъолият, яъне фаъолияти хизматрасонӣ машғул буданд ва метавонистанд ки аз он даромади хуберо ба даст биёранд. пас аз ин маълум мегардад ки мардуми деҳот омодаанд ки сайёҳонро қабул кунанд. рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ барои боз ҳам ба бозор баровардани олотҳои алоҳидаи ҳунарҳои мардумӣ, воситаҳои алоҳидаи ҳунарҳои мардумӣ, молҳои алоҳидаи ҳунарҳои мардумӣ боис гардидааст ва онҳо метавонанд дар хонаи худ ин молҳои ҳунарҳои мардумиро омода созанд, дар назди хонаи худ сайёҳоне ки аз он деҳа ва аз он макон дидан мекунанд онро фурӯшанд ва вазъи иқтисодии худро беҳтар созанд. барномаи радио саёҳат аз радиои Тоҷикистон. истифодаи босамар аз иқтидори сайёҳии кишвар имкон медиҳад соҳаи иқтисодиёт боз ҳам пеш равад, мавзеъҳои табиӣ ва маконҳои таърихӣ дар сатҳи ҷаҳон муаррифӣ шаванд, бекорӣ камтар шуда сатҳи зиндагии мардум баланд гардад. дӯстони гиромӣ, ин барномаи радио саёҳат буд ки онро бароятон ҳусейн ҳасанов ва асҳоби юсуф омода ва пешниҳод карданд. то барномаҳои баъдӣ, тансиҳату саодатманд.